Ngiyanibingelela nonke egameni elihle leNkosi yethu Jesu Kristu. Lona okhulumayo uMangwenya osindisiwe othanda inkosi bazalwane. Namhlanje sizokhuluma ngendaba ezimnandi zensindiso uNkulunkulu nomuntu. Yebo, ukuthi uNkulunkulu umsindisa kanjani umuntu. So sizoqala ngomkhuleko ke bazalwane. Asivaleni amehlo abantwana basekhaya. Baba somandla mdali wezulu nomhlaba, siyabonga Nkosi, siyabonga Jesu, siyabonga Moya Oyingcwele ukuthi wena usiphe ithuba elihle kangaka ukuthi size kuwe Baba sizofakaza, silethe ubufakazi ukuthi wena uyinkosi nomsindisi nokuthi abantwana bakho uNkulunkulu wami bakhona ukulizwa iqiniso ngoba umoya wakho wena Jehova umoya weqiniso ozokhuluma indaba njengoba zinjalo. Sicela Baba ukuthi ubakhanyisele Nkosi, ubavule indlebe zikamoya, ubavule futhi namehlo ukuthi bazwe wena mangikhuluma uNkulunkulu wami bangezwa mina. Unami ungisindise Nkosi, ungisuse umoya umubi ongangidistracta njengoba ngizokhuluma indaba zakho wena Jehova. Sicela wena Nkosi yokulunga uqhubeke njalo Baba egameni elihle leNkosi yethu Jesu Kristu kuze kube naphakade. Amen. Amen bazalwane. Njengoba besengishilo ukuthi sizokhuluma ngemibhalo. Sizofakaza konke esinabo ubufakazi busemibhalweni. Sizokhuluma ngokuthi uJesu Kristu uthi iyini impilo enaphakade. Ukuthi umuntu usinda kanjani ukuze abe nempilo enaphakade. So usidirectile ke uNkulunkulu ukuthi umuntu ukuthi athole impilo enaphakade kumele ukuthi kwenziweni kuthiweni. So sizofunda umbhalo ke is John 17 verse 1. Umkhuleko weNkosi yethu Jesu Kristu lona bazalwane. uJesu wakhuluma lokhu, wayesephakamisa amehlo akhe ezulwini wathi, Baba, isikhathi sifikile, khazimulisa indodana yakho ukuze indodana ikukhazimulise wena. Njengalokhu uyiphile amandla phezu kwenyama yonke ukuba bonke oyiphe bona ibaphe ukuphila okuphakade. Yes. So kuverse 3 kulapho ke iqala khona indaba. Uthi uJesu Kristu ukuphila okuphakade yilokhu, ukuba bazi wena Nkulunkulu wedwa oqinisileyo nomthumileyo uJesu Kristu. Impilo naphakade bazalwane ukuthi bazi uNkulunkulu yena yedwa namthumileyo onguJesu Kristu. Yiyo leyo impilo naphakade uJesu Kristu esichazisela ngayo bazalwane ukuthi uma singabazalwane, ngiyacela kakhulukazi bazalwane, kubazalwane kakhulukazi laba abahambisa ivangeli ukuthi masiqine ekushumayeleni indaba kaNkulunkulu ukuthi uJesu Kristu ungubani, nokuthi uNkulunkulu ungubani, nokuthi umoya ongcwele ungubani. Kubalulekile kakhulu ngoba lokho kuletha impilo enaphakade. Ngoba siyawuthola umbhalo lana ukuthi uyasitshela ukuthi impilo enaphakade iyini uma echaza uJesu Kristu. Uze usipha i-explanation yempilo enaphakade ukuthi bazi uNkulunkulu noJesu Kristu omthumileyo. So siyazi ukuthi uNkulunkulu uwumoya oyingcwele. So njengoba ekhuluma kanjena uNkulunkulu uwumoya oyingcwele bazalwane ukuthi iTrinity ikhona nala ngaphakathi kwale verse because uNkulunkulu ungumoya. So uma sifunda kumele ukuthi ngaso sonke isikhathi imibhalo siyicaphele uma siyifunda bazalwane ukuthi manje uNkulunkulu ukhuluma ngaye bese ephinde ekhuluma ngezwi lakhe elinguJesu Kristu. So uJesu Kristu uyagcizelela lana ukuthi khazimulisa indodana yakho ukuze ikukhazimulise, ukuthi ukukhazimulisa indodana ukuthi abe nobufakazi, akhone ukuthi asitshele ukuthi uNkulunkulu ungubani. uJesu Kristu ebezosazisa uNkulunkulu uyena uqobo lwakhe ukuthi yena ungubani bazalwane. So nathi njengoba singabazalwane kumele ukuthi sihambise leyo testimony. Sizoyizwa imibhalo ukuthi uJesu Kristu uthi mayesethi akhazimuliswe ngoba yena usesitshelile ukuthi uNkulunkulu ungubani, ukuthi ebesho miphi imibhalo
lemibhalo eshoyo efakazayo ukuthi uJesu Kristu ebefakaza ngayo ukuthi yena unguNkulunkulu. Sizothola nomuntu oye wakhethwa uNkulunkulu ukuthi akhone testifya ngoJesu Kristu onguJohn. Sizoqala kuJohn ngoba uJohn uye owabusiswa ukuthi atestifye ngoNkulunkulu. Lokhu uJohn akwenze ngokutestifya ngoJesu kumele nathi bazalwane siqhubeke kuko, ikakhulukazi masisaqala ukushumayela singabazalwane, ngoba i-foundation ye-salvation is when it starts when you confess that Jesus Christ is Lord and testify about him and tell people who Christ is and tell people that Jesus Christ and Christ are one. It is the beginning of the salvation. Umnyango wempilo naphakade iyavuleka. Kulapho qala khona ungumzalwane. Bese lokhu okunye kuyalandela kwentshumayelo. Mase kungumsebenzi wakaJehova ke manje ukuthi uJehova useyenzani emuntwini uma sehleli kuJehova ewumoya oyingcwele. Kodwa ke sizoqala kancane kancane sibone ukuthi uJehova uthi uJesu ungubani emibhalweni. Sizoya kuJohn 1 verse 1 bazalwane. I think we lo. John 1 verse 1. Incwadi okay. John 1 verse 1. Uthi ngizelana bazalwane. Ngicela ningapheleli amandla bazalwane. John 1 verse 1. Ngicela ukuyiqala ngesihloko bazalwane ukuze sizokwazi ukuthi sazi ukuthi uNkulunkulu mayechaza ivesi usuke esesho ini evesini. UbuNkulunkulu nobuntu nomsebenzi kaJesu Kristu. La zintathu izinto uNkulunkulu eziphawula ngoJesu Kristu: ubuNkulunkulu nobuntu nomsebenzi kaJesu Kristu. Isihloko sisho njalo. Kusho ukuthi la sizofunda ngoJesu Kristu ewuNkulunkulu, siphinde sifunde ngoJesu Kristu ngomsebenzi wakhe uJesu Kristu ezowenza ewumuntu. Siphinde sifunde futhi ngoJesu Kristu ewumoya oyingcwele. Singamkhohlwa umoya oyingcwele bazalwane, because uNkulunkulu umoya oyingcwele. Asiuvaleli ngaphandle umoya oyingcwele. Uma kuthiwa uNkulunkulu kushiwo kuthiwa umoya oyingcwele ngoba siyalazi ivesi lithi uNkulunkulu ungumoya. Angithi bazalwane, ekuqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi wayekuNkulunkulu, ulizwi wayenguNkulunkulu. Ngicela ukucacisa nayo le bazalwane kakhulukazi. Ngiya-understand ukuthi ekuqaleni wayekhona ulizwi ukuthi you understand the word. But now ekuqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi ewuNkulunkulu ekuqaleni. Ekuqaleni masiya eBhayibhelini sithola umoya oyingcwele kuGenesis 1 ukuthi uNkulunkulu wayekhona ewumoya oyingcwele. So wayekhona nomoya oyingcwele ewuNkulunkulu. Ephinde nelizwi lakaNkulunkulu, ulizwi yena ngokwakhe uJesu Kristu ewuNkulunkulu. So uJesu Kristu uNkulunkulu ephinde ube umoya oyingcwele, aphinde abe uJesu. So siyawuthola umbhalo uthi ubuNkulunkulu nobuntu nomsebenzi kaJesu Kristu. So bazalwane, nayi indaba. uJesu Kristu ewuNkulunkulu kwayenzakalana ukuthi abe umuntu. Yena lowo wayekhona ekuqaleni kuNkulunkulu. Konke kwavela ngaye. Ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho. Kukho konke okuvelile. uJesu Kristu yena lo owayekuNkulunkulu waba yini? I-creator, waba umdali. Ukuthi umdali kufakazela ukuthi uJesu Kristu unguNkulunkulu. Ungumdali wezulu nomhlaba ngoba ujoined together with God. Uyilizwi lakaJehova. So bazalwane, njengoba uJesu Kristu eyilizwi lakaJehova kanjena, asizwe ukuthi ku14 ithini incwadi engcwele ngolizwi. Ulizwi waba yinyama, wakha phakathi kwethu. Sabona inkazimulo yakhe, inkazimulo njengoyedwa kuyise ogcwele umusa neqiniso. Siyalizwa lelizwi bazalwane ukuthi from kulo mkhuleko kaJesu Kristu ukuthi khazimulisa indodana yakho, khazimulisa igama lakho, ukuthi abantu bazi ukuthi ukukhazimulisa
lokhu uJesu Kristu bekekhuluma ngawo uyilokhu kokuthi uJesu Kristu ebe umuntu 100% aphinde abe uNkulunkulu 100%. So manje sekayakhazimuliswa ukuthi kubonakale ukuthi uJesu Kristu ukhona uNkulunkulu phakathi kwakhe 100%. So abantu kumele ukuthi ba-understand ukuthi uJesu Kristu waba umuntu, kodwa lo muntu wayezowenza umsebenzi othizeni. Kwakufanele ukuthi uNkulunkulu ebe umuntu ehle ezoba esemhlabeni, abe umuntu abe sesimeni esifana nesethu ukuze akwazi ukuthi ayenze umsebenzi for inyama yethu, abe njengathi ukuze ayenzeni akhona ukuthi athethelele izono ngegazi lakaJesu. Ngoba into beyidingeka kakhulukazi bazalwane bekuyigazi lakaJesu ukuthi uJesu efane nathi ngoba nathi sinegazi. Leli gazi ekwasekelwa ngalo kodwa kusekelwa ngesithembiso sokuqala, ngesivumelano sokuqala saboMoses okuyigazi lezilwane, bese lisuswa ngoba leli gazi bekuyigazi elitemporary. Kodwa manje sizoyenzani? Sizothethelelwa izono, sisamukeliswe insindiso ngegazi lenkosi yethu uJesu Kristu, ngegazi lakhe uJehova uqobo lwakhe, ukuthi anikele kuJehova uJehova ngegazi lakhe. Ngithanda ukuthi ngiyibeke ibe sikuneni fair ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi, ngenxa yokuthi uma ngithi uJesu enikela ngegazi lakhe kuNkulunkulu kuba ngazuthi ngimvalela ngaphandle ukuthi unguNkulunkulu. Yebo, uNkulunkulu wehla ehlela thina, uJesu Kristu wehla ehlela thina, kodwa uthe maseke waba la emhlabeni wasebenzisa isubmission yobuntu ngoba esemhlabeni esenyameni kwafanele ukuthi abe umuntu akwazi ukukhuleka, akwazi ukukhonza, akwazi ukukholwa. Yonke lento yayisetshenzwa njengoba izwi lisho kuJohn 1 ukuthi nomsebenzi kaJesu Kristu kwakuwumsebenzi ekufanele ukuthi awenze, nokubethela esiphambeneni konke, ukuthethelela kwezono nemiyalo, iwill ekumele sihlale phezukwayo ukuthi sikwazi ukuthi siphile kanjani ngobungcwele. Konke lokhu uJesu Kristu wayephilela thina, mina nawe. Yiko kumele simbonge uJehova ngaso sonke isikhathi ukuthi uJehova konke lokhu ukuvezile kithi, akwakufihlanga noma kona kuyimystery, kodwa ukukholwa kuyokusiza ukuthi ukhona ukuthi ungene empilweni enaphakade, ngoba isihloko sanamhlanje sithi impilo enaphakade. So impilo enaphakade uyithola ngokuthi ube nobufakazi, ngoba ushilo embhalweni ukuthi ubufakazi umoya oyingcwele uzofakaza ngaye, nabaprofeti nabo laba bebenaye mabahambe bayofakaza ngaye. Nathi njengoba sesilizwile lezwi asifakazeni ngaye. Umoya oyingcwele uyo ozotshela abantu ukuthi uJesu ngubani. Bazalwane, uJesu unguNkulunkulu, uJesu ungumoya oyingcwele, uNkulunkulu unguJesu, umoya oyingcwele unguNkulunkulu. Akukho lapho esikuhlukanisa khona bazalwane. Ngifuna ukuyicacisa namhlanje indaba yeTrinity ngoba iTrinity iba nokuchaziseleka ngendlela eziningi. uNkulunkulu ungamlimiti, uNkulunkulu angenza noma ngabe yini bazalwane empilweni yakho. Uzozibonakalisa, uzokufundisa izwi ngoba ushilo ezwini lakhe ukuthi uzoshiya nomoya oyingcwele. Uthi lana kuJohn 15 mayesekhuluma ngomoya oyingcwele, when the advocate comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth, who proceed from the Father, he will testify about me. He will testify about me. Uzofakaza umoya oyingcwele ngoJesu Kristu. Uma sowunomoya oyingcwele unobufakazi. Uma sowunoJesu Kristu unobufakazi. Kuyini lobufakazi? Ubufakazi bokuthi uJesu noNkulunkulu awane. Yibo ubufakazi lobo bazalwane, ukuthi sihambe siyokhuluma ngemisebenzi kaJesu Kristu, ukuthi yena wafa wavuka wafela izono zethu, nokuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Uma ukholwa yiloko usungenile ensindisweni, nawe uzobona uNkulunkulu uzokufundisa iBhayibheli, uhlale eBhayibhelini, ufunde lamavesi njengoba asho oJohn 1 Romans 10 verse 9 ukuthi if you confess that Jesus Christ is Lord and believe in your heart that God raised him from your heart, you will be saved. If you believe that God raised him from the dead, you will be saved. You understand? So wonke lawo mavesi lawo ayini? Ayukukholwa. Amavesi okukholwa bazalwane. No John 3
ukuthi uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa vo, ukuba yiloyo naloyo okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. Amavesi okungena okukholwa impilo enaphakade ukuthi ukholwe ukuthi uJesu Kristu waba umnikelo wethu, wafela izono zethu, nokuthi uJesu Kristu uyinkosi. Masithi uyinkosi uJesu Kristu sithi uNkulunkulu, masithi uNkulunkulu sithi ungumoya oyingcwele. So yibo ubufakazi esinabo ukuthi uma siza kuJehova siza ngani, siza ngokuthi sesinayo i-understanding yenkolo yethu, ukuthi inkolo uNkulunkulu esiphe yona ukuthi singamehlisi uJesu kodwa simphakamise, ngoba uJehova yena wamphakamisa yena ngokwakhe. Wena ungamehlisi-ke uma uJehova yena umnini mandla onke emphakamisile, ngoba uyasho la kuFilipians 2:9 ukuthi amadolo onke ayokuguqa phambi kwakhe uyomnikeza igama elikhulu ukudlula onke amagama, igama elithi Jesu. Ngiyanithanda bazalwane, sizoqhubeka ngeindaba ezimnandi siloko sikhuluma ngokuthi uNkulunkulu umusa wakhe ungakanani kithi, ngokuthi efike kithi enhlizweni ezokhuluma nathi, ngoba ushilo wathi amagama wakhe, amazwi akhe uzowahlalisa enhlizweni zethu, sizoba ngabantwana bakhe, sizokwazi ukuthi sibe nobufakazi ngako konke akwenzile. Ngiyabonga ngathi uNkulunkulu umusa ngabanani. In Jesus name, amen.